wetu wa Tayari West TV antukutangira iyo bari kutureba ubutosha iyo bari kubanitwe kwa kukubora yuko kitongera mamani itwe ngabahereza na n'ababembezi ba Tayari West turiyo mu kwezi kwa abakazi ukwezi kuona nuko bakuriyo kwabo kwezi kwa kashatu bitu ntuye cyo kimwe cyo nke cyo rumunana kuza na no kwijuka icyo cy'abakazi umunsi yona ebero munana byo kwezi kwa kashatu abakazi umunsi yona n'icyo cyabo kandi kireki kikahinguzwa United Nations uko ba arebi yayo bitakugenda je bakorera abashinja no bayumba nibembeza munongo kucyara abakazi azamahanga gona gashita magicerzana ngo abakazi nabo bahewe umugishano gwo gumwe ko gwabe nguhebwa abashija aza uwirobo amahanga mengi gakija kuceramo gajana man mengi ni to Uganda strasigira inyuma tugira ngo mweno mukazi yatamburire aharuguto n'urumwe na mushija aza icyo kitwire n'icyo bakiri kitiyo nditogoroma kinyabemo ahabwente katekeji kandi mukore mukuru ne kubera yo muri Kororo Independence grounds icyuro cha Sunday nibwo turabe dushaka kuzamena no kuza icyuro cy'abakazi icyuro cy'abakazi mu Uganda tubantutira tocho mu nshonga nyingi ezikubanza kwata ahamukazi amana n'umwana w'umushiki bondo batwarire hamwe aho kuba umwana w'umushiki no wakujaka ko mukazi mweno tutandikira cyo mukombe cyera kimwe ku rugahansi cyera kimwe ayiguru mweno mu studios izobere tindu munyenka kuyaho nyine mu mujinyi witu wa mani watwereza kaire ukubasaganira aho nitwe bukuru w'iciro cy'abakazi umunsi yona amwena naha umuyangeri ya Uganda anyine mu studio nyine mu honorable Enid Mwesige oguni vice chairperson wa National Women's League wa NRM ninga National Resistance Movement ogu akarabu mukaruru kandi turinda kutabarse honorable kuba kabitorobi batarga baruhanga kandi n'ubukuru byona n'urugo baruhanga n'ubusinguzi bwana n'urugo baruhanga twakwakira ahizoberi aha mbeho za Tayari West TV akandi banza oyakoreho bari natureba tubase kutandikiraho n'umuramwa gwitugurizo yebare munonga maka n'abasima aba Tayari TV kuba flexible kutunga umwanya tinkutwara for granted kureba ngo mwagezaho mwandonda kwija kubaha kumanyisa abantu bona na no kubagambira okutwetekatekire aha kiro kikuru cy'abakazi amazina ganje ndi Enid Mwesige. I'm the National Vice Chairperson Women's League of Uganda in charge of Western Region. Nimba bazarahanga abo kwanko kumaka wagamba obwebembezi bwona no burugarahanga nkagiro mugisha na itorori hanga ryona ni manyisa abakazi ebirungi bya NRM abo kanyondi omuhagizi wa NRM abo kunda pate yanje no kundo wagitandikire kandi ojebembeire yo wereka guta Museveni na hurira nyine cyetengo nko mukazi ahabwenki ntakugenda nkanyine binje bindu kureba mu misho kanyine binji ebindu kumanya nko muntu ahabwenki nebiguma birye byanje nyenga nacamu ngu njurekera abakazi mu Uganda yona ahabwa vice ahabo kuba twine omwebembezi weitu wa National Chairperson Women's League obakweta Adrien Kobsinje hati nyondo vice wa National Women's League omukibine kya NRM aha in charge of Western Region nyenda kubashobora wakache wa in charge of Western Region ahabwa oburungi bwa NRM kwenda ngo NRM ejanjaro mu region zona bakagira ngo bakataho ekiragiro kugira ngo at least buri hanga buri region
erwekere egamba omu rurimi rwayo omuntu agamba omu rurimi rwayo kwenda ngo omukazi wa butosha oriyo w'ahansi orikumanya orurimi orwo ajwekyerwe ahabwa oburungi bwa pate yitu mbwenu itwe ba vice turi mukaaga ni structures nk'ezindi kugira ngo basheme kuba bari abantu batano the national chairperson the vice chairperson the secretary who is Honorable Jack Amongin. We have our treasurer who is Honorable Anne Rumumba Riondo Todong. We have our publicist who is Honorable Nora Akwi from Karamoja. And we have other vices. We have the vice chairperson of our Western region who is in Mwesije. To the vice chairperson Eastern region who is Captain Grace. Captain Grace. We have the chairperson Kampala region called Maureen Tumusime. We have the chairperson Central Buganda who is called Honorable Julie Mumbeja. She calls herself Mumbeja. Then we have the national vice chairperson in charge of Karamoja called Margaret. She calls herself Complete Woman. Then we have the one of Northern Uganda. We are 6 vices because of the 6 regions. The one of Northern Uganda is called Honorable Teddy Odong. Nbabo, that is the structure of National NRM Women's League in Uganda. So mbwenu nashemerwa ahabwa kunchuzinga ahabwa kucelebratinga ekiro kyaitu ky'abakazi. It's a special day. We are in the pre-preparations. Aho kwizoba ariyo erikuru eriyo kucelebratinga nko kumaka yagamba ntumaro okwezi kwona abakazi ntupreparinga for that special day konka bwanyuma ebiro 8 okwa kashatu nembaga mbwenu nokurya nokunywa nokwekunda konka mbwenu turiyo mu izoba ryaitu na mbwenu nyuma abazyo turiyo mu NRM conference nayo for Women's League. I mean Women's Council. Ebeyebembeirwe omukazi orikwebembera abakazi mu Uganda yona National Women Council called Honorable Hajat Farida Chibowa. Teiro conference all ministers of gender bayibariyo abukogo mukoro ngbebemberwa minister of gender. So nyuma zo tuzire conference yamani munonga habe hariyo the vice president of Uganda omukazi, habe hariyo the deputy SG who is Rose Namayanja, habe hariyo all panelists abakazi benji bezire bayibariyaho. The theme was reflecting the past, preparing for today's, preparing for present, and then planning for the future. Okay. Yes. Yebare honorable. Theme yensi yona. Mwenu mtu mkuru kujangu give to gain. Give to gain, yeah. Give to gain no yensi yona. Kito tuinogu itwa hanu kujangu scaling up justice, social, economic and cultural development. So noreba ngu oburinganza birumwe byentunguka birumwe byobuhangwa bwitu harimo na kunywana tukakoragana hamwe mweno omuntunguka y'abakazi na nembereho nemico na nemitwarizi. Ubwo ariyo nareba akabera ndakumanya iwo oriyo wa Western ndio and in charge of international konka concentrating on Western region. Kugira ngo no gamba nk'abantu abo kucicero. Yes. Twagera ngo mukatorana kurgira abantu kurgira ururimi rwabo ya. So ati kuno ya oinente katika cyabo kuva bwanyuma yo kusinga karuru kajya mu kuba none wanisa
no manyisa no gaita so entekateka oineziha ubwo rero nakureba umwana w'umushiki hamwe n'umukazi mutahi wawe mwene entekateka kizo kureba ngo hakiri n'abakirye nyuma nabo berahiho misho ecyo kubanza no kusima abakazi abaciremu bakantorana aho kwekera competition bakampereza karuru yamani kandi bakampa rukundo yamani kurigero kubanye sigire no kuba ndebire bacwambampa 98.6%. Icyo ni ikintu kikuru munonga itwenka nyonko mukazi no barabiro mu rubingi kugira ngo nkakora ki kurengwe bindabiremu ebe bitari birungi tibyahikaho ndijo unyebembeire kandi ebirungi byanje nawo unyebembere yabitunga mbwenu twine binje bitorekereire nka NRM government nka NRM as a party nibinje bitorekereire aha mukazi no kugira ngo no butwatungira obugabe president akatuhereza obugabe akatereza that equality kugira ngo twena twingane akatwempoweringa umwana w'omwishiki no mukushoma akafutera 1.5 akagumana atuhereze imirimo in leadership abo kakare nko kubagamba reflecting about the past kare omukazi bakabagumana bakutera ha mutwe bagumana bakutera ha mutwe bakubandika bo bakabe ine plan yamani kunkansima Yoweri Kaguta Museveni kureba ngo okutera ha mutwe kukargaho twine omugisha gw'amani kugira ngo hati obuntu bwo bunaku obutushemeye kukozesa obutushemeye kugambira abagenzi beitu nkuri abo abantu bakine mu that fear nambwenu like in western region noreba omukazi because of culture nibingi ebakubatera ha mutwe tushemeye kugamba gati y'abantu tushemeye kwirikanga ushemeye kuba nogenda mpora nubwo yoriyo no ochereirwe aha bwa time toshemeye to oningitaka owasho to kurutunga owabaro to kurutunga mbweno rengo mwana wo mwishiki teine ahari konka twine right hate cyo nicyo tukurigirayo tubagambire mwine right abo kuba abana bonana bingana mushemeye kurgayo cha ukatungita kariya ukakora ekikuru no kureba ngo wakora wargayo nko muntu okutwasa kubebembera tukabempoweringa no kureba ngo twaba sensitizinga twataho workshops twataho trainings about government programs government ready kwempoweringa omukazi esente ziroho zijwire kandi neza omukazi wena kurga aha grassroots kushikira kimwe aha top so mbwe no kurenga twahika aha grassroots ni maisa cell level twasensitizing abantu about government programs iyo kubanza bajeta UWEP Uganda Women Entrepreneurs Program ejo ni program eroho nubahereza omukazi sente buri mwaka nubashoza billions and billions z'abakazi mu Uganda yona ecyo kubanza no kuri omukazi oine groupe yorumu kwenda ngo mukore hamwe groupe ejo registered ahagomborra n'aha district bwanyuma oine eyibakweta business proposal oine business proposal yawe oine cyo kwenda gukora iwe nko mukazi muri abakazi 10 kugarra heiguru numwenda kuri sembuzi nonda kuri senkoko noyenda kuhinga omwani noyenda kuri senimi noyenda kukora adding value kora makamo kukora aba crafts oine cyo kwenda gukora iwe nko mukazi sente nizibanza ngwero gukora ibi ze sente nizikuhera government nizikuhereza twinaba kweta CDO za magombora government nebaho umushahara ngo bayambo mukazi wa butosho takabasa kuhandika business plan and proposal nibakuyamba bagikuhandikira hari ubusha ahabo kwa beino umushahara gwa government rero bwanyuma o submittinga
osubmitinga business certificate, otunga certificate, osubmitinga business plan yawe aha district, babitwara mu Ministry of Gender, abakazi batunga sente. Nyobundi aha ndiyo mwebembezi chairperson wa district ya Kiruhura district. Abakazi bingi groups nyingi zitungire sente. Ambwe nisima management ya Kiruhura district. Abakazi bingi nibatunga sente, bakora business, abengi batungukire munonga, abo kane kwereza ezo sente free grace period ya 2 years. Emyaka 2 utine cyo kutamuna kachi. So bwanyuma emyaka 2 ojota mu 5% per annum. Mwerejo ni nka 0.1% mekache munonga. Mbwenu nicho kitwihireyo nkabebembezi kure twashuma ha grassroots level twamanyiso mukazi wa butosha. Iwo ryo mukoshitami, iwo rya orya hoteje uhanjiro mushaija ameisho. Nenda kubagambira ngo omushaija taine cyakuza kuyamba kureka yimuka okore abana bawe na family yawe. Obahwere. Hariyo PDM itwe nk'abakazi turi entitled kutunga 30%. Miliyoni zigana nizijo muraka buri mwaka miliyoni zigana konka 30% n'abakazi. Abashaija aho tubakukitahamu ezo nazo ziriyaho nago opportunity yaho. Twine ebakwete emyoga kurigire byo kukose mikono yawe. Ezo sente nazo ziriya district. Mbwenu ebirungi bya NRM ni bingi konka ntwena tubahije mwimuke murebe ngu mwahika abebembezi bagenzi banyu aho twine structures zeitu chairperson kurga district mpaka hasel level wa women council kureba ngu ya supportinga omukazi wa NRM. Ibara mnonga honorable iwariyo natureba turiya tayari West TV kandi twatunga umugisha twine vice chairperson wa National Women's League aba NRM honorable ND Mwesije niwe twine niwe turiyo tugamba nawe kandi turiyo tureba abukuru w'ekiro acabakazi cy'ebiro 8 ayizoberi ya Sunday nyenchakare ariyo natugambara okubakora no kubakutwaza no kubakugezaho kwenda kwimutse umwana w'umushiki no mukazi hamwe n'intekateka za government akuba ibibyona government ibiyo mu government kandi government abantu bagizire ngo ne NRM honorable mbeni ingamba hona na chairperson honorable Unity Kobusinge Adrian Kobusinge agizire ngo cyo mugisha murungi ati nkimwe abakaza bakwebembera umuntu mutungo w'umugisha muhikaho iyi na president aza president no mukorabera mugambere bye mukushanga uko hansa yuko abasindikiri ngo ukoko ni mugamba ibikuba bishobere mugamba ahashimire kuba nabakwataraho mwe n'ubwe no mugisha muhango munonga so umucogo umucanje cyanyu iki mutami yanyiki ubwo ariyo nakureba agire mbwene matsiko cyago kugira ngo ubo yaho no mukuru ibintu nibije futerera bagarere mu mugana nagita mu nesubi I know mbwenu yabare munonga ntugero mugisha kurigera ha position zezituruho eziturumu kandi nabuho nanuko kuboine cyo yorekereire kutungo mugisha go kureba president nangwa rusentere nkomeze nkabiragahoire tukamitinga first lady twambugana nka twebemberwe our chairperson honorable Adrian Kobusinge na all executive national executive of Women's League twamitinga on State House twagamba nawe kurigirira twabira kari abantu abitwebembeire twamugambira challenges zitwine nk'abakazi kurgaha cell level kushikaha national level no muzeyiri honorable first lady Janet Kataha Museveni
n'omuzaire abo kakatugambira yagira ati kurugiriro kunareba okumuri kurugiriro kunareba kunde yimwine y'abakazi ninza kubana imwe ninza kubasapotinga ninza kubaiguriraho sako ey'abakazi boona omu Uganda yoona nanangwa atwigurireho sako aho kakatuherezaho ekyokureberaho kya ihanga erya Bangladesh ery'abakazi abo bari abooro munonga 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 kandi barekirwe enyuma kandi nibateerwa aha mutwe nk'oku twabagambira kandi abashaija nibababonabonesa bari aho mbwenu bataine butooro bonka abazaire baine abaana baine kubaho batandika banka yakura hati ngu niyo kukizayo esente omu ihanga ryona n'ekyokureeberaho yakiteereza nk'ekyokureeberaho yagira ati nyowe ntaha nindonda ab'okukora nabo mbwenu nagira omugisha mwija kandi nabareebamu oburokore nabareebamu amazima nabareebamu kwenda kukorera abakazi yatupromisinga nambwenu turiyo nituza kwigura banka y'ihanga ryona sako y'ihanga ryona y'abakazi kandi yikiriza kutubeera patron so nienda kubagambira abakazi mugira amatsiko there is hope in NRM n'ekindi muzeeyi waitu wakazi ahabw'okuhagira okwatuhagira nawe of course nani ngamba first lady nkimanyisa ngu muzeeyi ari aha rubaju nawe aikirize kutwegaita hari maama nawe akatwongeramu sente kandi nyenda n'okusiima speaker waitu Triple A tukagira omukoro gw'okushaba omu ihanga ryona kushabira ihanga nk'abakazi Triple A nabwo yasapotinga egyo sako yitu yatuhereza millions 500. Nyenda kusiima na Deputy Speaker Thomas Tayebwa nawe izooba eryo akatwongereraho millions 500. Mbwenu nyenda kubagambira abatuhurikiize ngu hariho amatsiko mingi aboka nk'omwebenzi kwoyebembera obaguma noobegyera abandi otandika kushakira abandi otandika kureeba hare ahabw'okuba obebembeire rero guma noobiihayo noobita enyuma so nyenda kubagambira ngu hariho amatsiko ahabw'okuba nibwo twatandika mugira amaani mwine amaisho ganyu agariho nimuhurira ngu account already millions 300 ziriyo niziija bategeze ngu twigure account ezo zizeho then patron waitu mama Janet Kataha niwe patron waitu so mbwenu bantu mwe abakazi ebya NRM nibirungi ekikuru n'okureeba ngu twareeba ogwo owatuzaire owatwebembeire President Yoweri Kaguta Museveni ori enyuma ahabw'okutwempoweringa nk'abakazi. Iyo bari munonga honorable iwariyo natureba turi tayari West TV Mark wintegatekeje kandi atwatunga omugisha twatayisa honorable Edith Mwesigye ni vice chairperson wa National Women's League wa NRM. Yes. Niwe twine honorable nyesha kandi n'ekyo kikuru cy'abakazi kandi cyo tugambaho anamyenda amagambo byawo byamuhero musako baturukororo twabashije tujja kuba turi inyuma tugende ni mu ngweno tubashendekereze izobere so ibigambo byawe byamuheru ahari ubwo ariho natureba na no kumwendeza icyo kirungi mbwenu nyenchakare ntuza kuzizoberyo nyenchakare nebiro 8 nizoba rya Sunday ahabuja ngo ibiro 8 byahika Sunday ntutekwa kuzizoberyo niyenda kubagambira ngo itwe nk'abakazi tushemereirwe ahabukuba turiyo nturebe birungi nyenchakare no kushemerwa ninyeta abakazi bona konka nyenda kubagambira ngo hariho enfumu ninga court eri kugira ngo the biggest loss in life is the lost opportunity ekintu ekikukirayo bibi
ninga kikukirayo okusasa omuntu no kuba oyine omugisha ukabura gukozesa ukakurabaho ukagenda kandi oriyo nogureba haza abandi bakagukozesa rero katandika kwefuza nyensya niyenda kubahiga no kubagambira abakazi bagenzi banje tuyine omugisha ogwa government nungi tuyine omugisha gwa Yoweri Kaguta Museveni okwempoweringa abakazi tuyine omugisha gwa environment nungi y'obusinge tuyine omugisha gw'abebembezi barungi tuyine omugisha gw'omuzaire o president weitu otakututera ha mutwe oriyo nareba mwatera omukazi ha mutwe ndya ndi president w'ihanga ekindi kumanyisa atushongwire nk'abakazi twaba bebembezi turi vice president Major Jessica Rupo tuyine ba prime minister Robin Nabanja tuyine speaker of parliament of Uganda Triple A tuyine ministers ejo ni opportunity tuyo ntwekunda nk'abakazi turiho abebembezi tuyine wa National Women Council Honorable Hajat Farida Chibowa na ibembera abakazi bona tuyine wa Women's League Honorable Adrien Kobusinje ba vices in every region n'abagamba tuyine omugisha tugukozese iwe reba ngu aho takwika chairperson wa Women Council aroho omusere level aroho ahagombora aroho aha district aroho gire ki wahandika otunje sente kurwo mu government rero ebindi byaza kwisha bishanje oyetekatekere nyina kubagambira ngu omuntu oyine future ningo yine obugabe nogo yetekatekere preparing for the future nyenchakare ntuza kwekunda nimbashaba ngumwena mwije tubene imwe konka orebe ngu obu wa celebratinga iyo wahikahi deba hare ogire ekiwaganyirwa omuka yawe n'abana bawe nko muzaire yeba nonga honorable Teresa Kagishaka ugamba niwe ahacuro cy'abakazi kiza kuba kirohonye nchakarebe umunana byokwezi okwenyini akandi Kororo Independence Grounds ngenyo mukuru na Jacob ari His Excellency the President of the Republic of Uganda Yoweri Kaguta Museveni twenda kwebaza yebare munonga mu mazimo kutereza kangaka tukaba tayari West TV akandi nyenda kwebaza batayibanja bari ya kamera abinije nabo mukuru Mande Atenyi amwe no mukuru Jonani mwebari munonga akandi twendeze cyo rucurungi cyo cyabakazi kizoga Eliane Chakari